khana chisa salmari salthang Tripura Lok Sabha ni chongmani engnai abno rogna tini barja nazarok janan jane thayo EVM BVP tei thangi sobekya abno tei election commission ni bukhakte Koktwm thumani kuthumung khlaijaka Koktwm thumani kuthumunggo DM Sandip Mahante saka. Tomorrow is the date of voting in West Tripura Parliamentary Constituency. The voting time is starts from 7 AM till 5 PM, and whatever voters are there in the queue, then they will be able to cast their votes. As part of the preparatory measures, today was the dispersal date. Almost all the polling parties, 1679 polling parties, have dispatched and gone to their respective polling session. We had our dispersal centers mainly at the sub-divisional administration level, SDM office level. In West Tripura district, we had this problem. Around 25 polling stations were damaged because of cyclone which took place on 31st as well as 2nd of April, 31st March and 2nd April. So all these polling stations are repaired now. There is no problem. All the basic facilities are provided in all the polling stations. Yesterday evening at 5 PM we had imposed section 144 regarding restriction on the movement of the bikes, as well as the bikes cannot move in group. That is being strictly monitored, as well as 29 country liquor and foreign liquor shops. Those are closed since yesterday. Today also we are monitoring that it is properly sealed, and till 11th evening it will be closed. Regarding EVM and VVPAT management, today at the dispersal center, very few EVM VVPAT were found to be defective. Those are already taken back into the custody, and remaining EVM VVPATs are dispersed. Now we have kept 31 sets of EVM and VVPAT in different locations in block office mainly, like Mandai, Lekonga, Old Agartala, Dukli block, as well as one municipal council in Ranir Bazar. These are the locations where the reserves EVMs are kept. Those are kept under the CCTV surveillance. The reserve EVMs will be under the custody of reserve sector officer, as well as CAPF is going to remain present. We also have intimated this to the contesting candidates. They can keep their polling agents in these reserve EVM locations. Our objective is that on the day of poll, if there is any problem in the EVM or VVPAT, suppose if any malfunction is there or any replacement is required, so that from all these 8 places we can immediately provide this EVM VVPAT machine to the respective polling station, so that voters, they don't have to wait in the queue for a long time. Accordingly, we also have 228 people, mainly officers, sector officers in the field, who are going to take care of this reserve EVMs for immediate replacement of the EVMs in the polling station. We have ECL engineers at the rate of 2 per assembly constituency, that is 28 in the entire district, and 2 in the sub-district, that is SDM office. These people, they are going to take care of the EVM replacement along with the sector officers, as well as we have some election officials, they are going to take care. Our objective is that there should not be any long delay because of any malfunction in EVM or VVPAT. So that's our first focus is on the thorough management of EVM VVPAT on the day of poll. Khate juda rata kirang pinjaka kaham kringke chongmari moslane pagai aborok ngkha bagyo khorune ni gobang borok asugi mangala Jrainia Mostuspur Sidai Mohanpur Agotala Aguli Khobei kotor amjarego SP ranking ni police rok naikolai hine shaka SP Ajit Pratap Singh. As we briefed you day before yesterday about the security management of 3-layer deployment plan. First layer is booth level management. Second layer is CFA patrolling in vulnerable and critical areas. Third level is intelligence branch. तो इसमें मैं कुछ और एडिशन करना चाहूँगा. आज से हमने प्रिवेंटिव अरेस्ट करना और ज़्यादा शुरू कर दिया है. अभी तक प्रिवेंटिव अरेस्ट हो रहा था और ज़्यादा शुरू हो गया है. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी बाइक गैंग्स घूम रहे हैं मोर देन 2 or 3 will not allow them to threaten anybody. First, second, इसके अलावा जो पुलिस सेक्टर ऑफिसर थे, in addition to police sector officers in areas like Sidai, Mohanpur, Majlispur, Agartala town, Ramnagar and Jerania, Radhapur, we have got a senior level officers
of SP ranking officers who will be monitoring the deployment as well as taking the tour of the area. And they will be having the additional CAPF component with them so that voters may feel very confident about the security measures and come to the polling stations in a fearless manner. इसके अलावा हमने QRT teams, we have placed QRT teams at each approximately 6 to 7 locations in West Tripura districts. We are taking contingency measures for that, so that we can react quickly when the information comes, when the complaint comes in a particular area. So we have taken additional preventive and security measures for tomorrow and tonight. तो जैसा कि आपको ब्रीफ किया है, ये प्लान है और प्रिवेंटिव अरेस्ट बढ़ा दिए गए हैं. लास्ट में आपसे ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी मिसचिफ करने की कोशिश करता है तो उसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा. वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट. सो दिस मैसेज हैज़ टू गो टू दोज हु आर क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम इन द फील्ड. थैंक यू. Tripura hasne tiprasor ne mutai kotor angkha goria o mutai ne kitinge bishi burma tiprasor ne khao tong thong matai khas rangma nujago tal kolong na singai bishisha hore bufuru goria ter phaino hne nasin tongayo hasne tiprasaro bishisha nashingman ulo taklai bishine phane goria mutai no tuye jomate hodani bishingo jogali manujagi tongkha goria mutai April tal ni phane nechisha salmariwo hane bagi phane chithamtai chibri salmariwo no goria mutai no tuye mutai rizagi narjangnai abno rugino jomate hodani bishingo tini chi salmari ko kotuma thunari kotumung khlai goria mutai rumuno tuye hodani pasai korno kumar jomatia saka 428 kipi sini tabok paimani lao itu motai kotor bawa goria no seng shede lai mani ortat seng bano motai kotor hahi seng tibal lai tong mani boni kuno simana ba boshor boni kuno ari kurui botman khlai sing raja baijita triprabdo snai planjak mani boni mote sing tabok 1428 triprabdo payani lao 29 ngiseng 28 29 o triprabdo bisiwono motai kotor bawa goriani hosni sasni puja no ngeu puja जों पुइलाखेन शुधु जमाती आरगनी हाहिन खाकामान किंतु अक्रारक नि खुक थेके जों सिगु बरक विश्व ब्रह्मांडनि हाखाय जाखाय निबांगैसि पुइला सकां मतायनो मा पुजि ब्रक मा सासा ये बनि उलो सागनि दफा hoda hangrai ni masan paithago brogni sak baithangni masan o hati sibrok motaino matuibar ge bai baisa hangkeno jomatian hoda no buthu ke tamo naingkha chini motai kotor baba goria o motai kotor baba goria no tui nusung tak jora tui jesa jeta chini 428 bochor tak payani lao bonus hakai tibal lai paita gai taklai ni motai ni jeng pon rike motai ni samungo khai pilangka haribusu gai bong ge nu chini tabok muskang 13 April gai bangla ke 29 Chaitra aprano haribusu ni jeng hano o haribusu sari inke taklai ni tatporjo ongkha जों नगराय हिसाबै चिनित मताय जों कायनि रूप तयै कायनै बनि मां तयै जों मतायनो तैबालाय दंगो कासाके बिया करै जे बिया करै ताक्लाय हमलायवनाय अमरपुर महकमानि
Ombi blok ni ro komlai kamiwo okai chini biya ganang khena aro killa blok totha Udaipur mahukmani aro killa elakani para ketal ba kami ketal jengo kaini hono aro para ketal lo unai moke ditiobar aro para ketal lo tongha aro niyo taklai hodani sen sario Haribusuni sario mela notiyi kaisa udhodon ni kaisa program tamu mela notiyi mela o mungkin jottoni nu orniyo puja ni part alada ge mela ni part alada mela o mungkin jottono thangbai bo sudu motai atai bokto haisini thangiya o mela no chengsaro phena chati kathar sobui bongka Sri Chitto Maharaj Shantikali Ashram Sorbong ke chini guest of honor jeng nungmani borongka chini Sri Nobokishwar Jomatia ex Okra Jomatia hoda ge Sri Kunjo Kishwar Jomatia advisor Jomatia hoda Sri Brajo Singh Jomatia advisor Jomatia hoda Srimati Mongol Devi Jomatia advisor Jomatia hoda atau perempora yang bawa kerja puja khai Chaitra mase paimani sal sala sung puja khai karon sini ro khene kaini motai tong biak gri ebong biak gana biak ring ke sini nokpuri dong nok dok thapro sini sungolo pudi biak gri motai no ar sini biak nang motai no khene 1660 খ্রিস্টাব্দ মহারাজা কল্যাণ মানিকবাই সিনি খদা করা ফাল্গুনা জমাতিয়া বনিয়াও ইয়াফাইদা বনি থেকে যে বিয়া করিনা শুরু পূজা করি আসলে চিনি মতাই কতর বাবা গইয়া হিকেনে হায়ং সৃষ্টি কর্তা মহাজি কারণ তাবক যে মতাই হয়তো মনে বড় নেই কেনে বুমা গানা বুফা গানা আমার কেলে যত্ন বড় কেনে আসলে মতাই বড় বক করছে চিনি মতাই কতর বাবা গইয়া কেনে স্বয়ং মতাই কথা বনি বুমা করি বুমা বুফা সময় বনি চিনি বুফাং ওয়াফাং হাফং হাথাই তিসা दैमा সোনানাই কেনে চিনি বাবা গইয়া আনি বাবা গইয়া যখন চিনি আর হসনি ছাসনি বং ফাই হসনি ছাসনি বং চিনি আর বাবা গইয়া ফাইফলো কেনে কোনো पूजा कोनो मोताई न जों पूजा मारिया एकमात्र बाबा गैया सारा कोनो मोताई न पूजा रही আছে मारिया महाय इनके बजकन 30 तारिख बास जानाय पूजा बास जानाय बासा प्रखे आरो पूजा खाइजनाय पर दिन हकन बो बेरायानि बाङै 1 तारिख चिनि बिसिकेता बैसाग 1 तारिख हकन बो देशगुरिवानि बाङै जेप्रो निर्दिष्ट जेता जागा साजाम आरो थांनाय आरो थांनाय इंगे बो अरनि अंखाय थांला हांखे ते बनि कोनो बाथा मुंकरी माने जे गामियाव सावनाय आरो पूजांनाय आरो पूजांबाय परे आरो जतर गामियाव गुरि पाइले हांखायनो ते कैसे गामि थांनाय अर मताय बासाय तंगला जों थुइ दंनाय बा लेलाय दंनाय उमायकरी चलेस दंनाय बो जों सि थुइबा दंनाय बा बाबा गैले थुइया बो पूजा पाइना बेराय फिनाय ते कैसे गामि थांनाय आरो पूजां फिनाय Tini ni okok tu mathumari kuthum mungo phai manjaka hoda okra podolila jomatia hoda pachai kono kuma jomatia hoda scoopman ratna sadu jomatia hoda tangpangara bishojit jomatia no khubui hoda ne kubun adong ro
Swrangchati Chalmari Chane Dam Thang Tamni Jorawo, Fanyan Lokshaba Chong Mariwo, Salka Asutaya Congress in Chong Mariwo, Basana, Babagra, Puraga de Burmana, Kubanko, Budri, Kaplek, Hani Bagay, Shabrum Town Kasarakasha, Himbotote, Pandakalajaka, or Panda Paimanzaka, DPC Asupang, Podrikishan Maniko de Burmate, Congress Halka Asutaya Basana, Purga de Burma. Pandanabishinte, Kungra, Nukune Korok Burira, Butar BGP, IPF, TCP, IM Yakare, Congress in English Hamutana, Nation Matanglakia, Panda Kongna, DPC ने आसुपांग प्रोसिक्यूशन मनी को तिब्बर मशाका यही हम कहना चाहते हैं कि सच हमेशा जीत होगा क्या बोला मेरा ये सच बोल रहा है अच्छा अमित शाह ने बोला था कि इलेक्शन में यहाँ में अमित शाह बोला भाइयों बहनों 17-18 तारीख को वोट दो 3 तारीख को बीजेपी का सरकार 4 तारीख को 7 पे कमीशन लागू हो जाएगा हुआ जो सरकार इतना झूठ बोलती है जो सरकार इतना विश्वासघात अपने पब्लिक के साथ करती है उस सरकार को आप कैसे रख सकते हैं आपको समझना है नौकरी कहाँ था मिस कॉल दो नौकरी मिलेगा अच्छा वो बोले तो गलत मैं बोलूं तो हम सिर्फ त्रिपुरा के बारे में बात कर रहे हैं सब लोग अपने बारे बोलते हैं ममता बनर्जी जब बोलती है माँ माटी मानुष वो मानुष के बारे बोल रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा कौन जानता है शत्रुघ्न सिन्हा को सिनेमा का कौन जानते हैं कि नहीं अपने आप क्या होता बिहार होता है ना खामोश होता है ना बिहार का होता है ना जब वो बिहार का बोलता तो कोई क्यों नहीं बोलता आप लोग झूठ बोल रहे हैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बोल रहा है भाई मेरा चलो गलती हो गया होगा प्रधानमंत्री से गलती हो गया होगा पूछा था क्या कहा स्मार्टफोन मिलेगा प्रधानमंत्री आए नरेंद्र मोदी अस्तबल अगरतला में प्रधानमंत्री ने क्या बोला Pandane pathego Koktwm thunai rok bai ningtangi 2019 लोकसभा चोंग मारिवा बसान नांखा हने संजके पोरगा de burma yasakha हम यहाँ पे आए हैं हमारा मुद्दा है फर्स्टली सीएबी को स्क्रैप करना सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो कि पूरा इंडिया के लिए स्पेशली त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत खराब है ये आने से आपको पता ही है कि हमारे ऊपर जमीन का अधिकार चला जाएगा बीजेपी बोलती है नहीं ऐसा नहीं होगा नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्पेशल कंडीशन होगा ये कोई कंडीशन नहीं है ये वोट बैंक्स लेने का एक तरीका है मुझे पता है क्योंकि वो लोग एक बार नहीं 3 बार हमारे पास आए मुझे बोला बीजेपी से खड़ा होने के लिए मैंने मना किया क्योंकि मुझे पसंद नहीं था वो लोग का सीएबी और आइडियोलॉजी दूसरे काम में वो लोग ने जो कुछ किया है उससे हमको लेना देना नहीं है हमको लेना देना है त्रिपुरा की उन्नति से त्रिपुरा अगर सीएबी यहाँ पे हो जाएगा लागू तो हमारा फ्यूचर हमारा आगे बढ़ना नामुमकिन है ये हमारा पहला मुद्दा है दूसरा है बहुत प्रॉब्लम्स है त्रिपुरा में डेवलपमेंट इश्यूज है नौकरी नहीं है बेरोजगारी बढ़ रही है इकोनॉमी पूरा लो हो गया है फॉरेस्ट बिल है अगर वो पास हो जाता हमारा झुमिया का भी ज़मीन चला जाएगा औरतों का भी एम्पावरमेंट चाहिए स्किल डेवलपमेंट नहीं है बहुत कुछ है तो ये बेसिक फैसिलिटीज़ जब हमको नहीं मिलता गवर्नमेंट से हमको भी सोचना है दोबारा कि कौन सा सरकार को हम चुने सिर्फ झूठा वादा लेकर कोई सरकार नहीं चलेगा और आज हमारे साथ हमारे एलाइज है सब है हम लोग सब मिलकर आए हैं इसीलिए सब लोग भी आज हमारे साथ हैं क्योंकि जब तक हम लोग मिलकर नहीं काम करते सिविल सोसाइटी के जैसे काम नहीं करते हैं तो कभी त्रिपुरा में उन्नति नहीं आएगी सो आई एम ऑल्सो स्पीकिंग एज अ सिविलियन एज अ पर्सन ऑफ त्रिपुरा आई एम फ्रॉम त्रिपुरा आई लव त्रिपुरा एंड माई पीपल एंड आई वुड लाइक टू डू समथिंग so that our future is brighter for everybody, especially our young people. आज हम लोग के जवान लोग यहाँ त्रिपुरा को छोड़ के बाहर जा रहे हैं क्योंकि नौकरी नहीं है पैसा नहीं है ये सबको बदलना पड़ेगा नहीं तो त्रिपुरा में कुछ भी नहीं रहेगा सिर्फ बाहर से लोग आकर यहाँ पे बैठ जाएंगे धन्यवाद थैंक यू
Masterni Tamsha Salmario, Tripura Hasemari, Winner Bank with the pay, Hasne Grung Tayo, no cook by Beca, Kabanko, Bruno, no cook, Bajagi, Ring no grogo, take one Tyroga, Basatama Tonanka. Juda Motan Bakati, Chubama Kareta, Hezamra, Bloco, Kobzak, Doigola, Atukuri, Dumakari Camio, no cook, Bajero, no Chubasni Yak, follow Rikia, Tiprasan like online bodol, Tidin Ochubasu, Taniwa, Motani, Adon, Dutton Pai Manzaka, Cognatani, Motani Adon Shaka. Motani main samunkai agli aglio ba gana gini disis kacini selabu sarau beribu sarang no seng hamia jagani the kasunan hiseng thaiman ke tamu ke ba idani no seng cyclone affected area ba bangkun di kacini baro bang ma dukku biman klaijak ama haicing media rabon mugui seng bela sini khap khamka seng je sini chukmani seng je mansa sini yakpani mani kuchen agulini bororok ba gana gini bororok seng wa chuklai kha seng le kaham ring tongjabai borok le nok khopri khapa omo high affected borok no seng je pari mani seng sobala jawni seng doi bola kan sing khaja jorni tapu bo seng ne sini kha Mothani bisingtei sini tiprasa naikna botol mothani bisingtei je manmani sini tai mairung rok terapni logi alu rok je sukmani singbar mu yakar lakya aboni logi sini kaisa koi mu sarkar no government no je borok no ubujukto boni manthai ba jare affected borok no sarkar boni borok no ubujukto rangri rok coba khate besawan ho samacha bisa satana mokol limu pre boni kepal libin mana tei hasta koni bisi kita man kamu koni ni musung angte bo sanan musung omo hai duku biriman ba omo hai biriman kwai tongai rama sini government borok hai borok no kaham ke tang rejathung ai borok ni ubujukto joto khoti marong no rakai sawano aboni pasapasi sini kebang borok sagri khai tongai rok tongo rangri ganang tongo borok bo haka hamlu borok besana ro khaitung omo hai biriman kaisa borok no chubawi sing borok no hased da bongni bakhani kosto no sing khani borok thani aboni sini kaisa mo thani request borok sini sing tangma hayo borok hai tang khangke jotono nuklai chuba sorlai khangke sini o dukho o birimano kaisa borok tebo bongni o bipodo borok kasai basai manan kya mansa dai sini bodol ni bumungke haina nang mas hawo sini tiprasa ne tonai bodol amte khaino NGO jara tonai ra kono phailai thanglai moi tongo amune ya gulo chukotini noidin khabar koro namba bati khayoi bantumri moi nai oro je problem moi boro tabu mase aman ya oba kono tono klai tonga jawai chungor tini phailai ka amondare hambai chungor ma je kisamisa sebawai kalamai thangai mekha sini bodol ni hoite haste hapangno amono koinani musungo I ono hai birman nangjak jagaroko phaioi chini bodol ni chini jemon সরকার ni hoite tabu je সরকার je government choli tongmani aborok phaie akonai মন্ত্রী মিনিস্টার রকতে এমএলএ tongnai rok phaie akonai naioi aroni je সমস্যা no jate সমাধান kheme nok baijak khuk baijak aborno nok khuk tangoi rinani amotoi tui nungani bezalung tui nungani problem tongjak aborno jate tui rok kaham poribesh orok khaimani lamar ko belai kana hamia chungtao khaimani belai salbo weather bo hamia nokhabo kosom watui bo phaina bupro phaina tungpro chia phaimani bo nokni phaipro bo chunghaino watui nokbar ni bisingtino sokpaitha phai haibana khaksan kha chungoro kurum kuthum ngoitai kaisa jaga bo chung thangaya konai chin chamung rok ri chungrok je mamte chungbak laitha oro ba haina hai chung phailega oro ri rok kisamisa chungbilai kaisa je yak chungti asukno birman hangke to abo sana se poglia adino oba haike no bara asa kai phai nang ma chumaya ngai ang ba dino taksung somoy no ko krei ngai emne angat purung ko se broadcast je thangjak hakya baje phai no kan na no kha
Kacang kenyo, pun mati au dukan phai bat ke sang berawai phai ko bem khai. Kenyo ang nok thang liya. Ngai yu anna nok ke hapa do. Habai na kenyo emon khai bong nong no jet bram bram ti thang no bat. An bakha kus kri kya. Emon sina tu kri para kri kya handonga. Sin dunia kri kya nai. Ngai lo kenyo wati kisah es ga kenyo anak kasih berapa pun saja. Banyak ko ini bokor phari yu ko. Reng sereng engkan lamane cati pia reng sereng thane reng nogo tumung nangkumar manja hengke jake reng sereng ge manya reng sereng nairo abo hanya reng nong juda nangkumar keri engge reng nog ne dog lam tala wari kelas ya kala ke hokku tisha kami reng nog ni reng sereng nairo thangnai bisi kologrom reng nogo phungnai keri te phungnai rok thanya ne bage jora thagi kelas engya khitai sitai nog ka ham keri reng nog hamene bage jote jora o tui klayo nangmasuk asuk thai bench keri ne bage hapone thani sanmung tui reng nog ne reng sereng rok reng nog tala war rei laikya abno tui reng nog ne reng sereng rok saka Sini sekolah problem no jemon wati feke angkai wati kalayo ingke aro kelas ting motongnya ingke aro sini bench mana hagoma sogo omah memang intungo ingke wati ro feke toy kalayo jemon lab ini by problem lab tin koroi toilet kom ingke blackboard koroi dolo janala kakak dolo janala koroi obrono baisung nang phle Tani kelas ting motong ya master करे दे पूरा ना master kaya nih bagus master kom nih baik master kom nih bagus jemon master aro kom fungse o kom mungkin tuh kelas bu kaya kom nih menurut aro kelas bu kaya angkai aro burung sini mana aro sini bayi dolo jangan lo koroi feno koroi joto nanggo semua mute dok angkai nok tabok sobono naik mana je bondok kaya mana bising tuh sobai koksaran nih naik nok ta seng sana musuko angkai seng SDM kok sana musuko angkai SDM no lakon musuko nong sekolah sa MLR mana je nongnya anggo irone MLR wise tuh sekolah bisa dikhape karena naik खाइबे जया बाचा गन अबनी तिय नक काइसनर कमप्लेन रक देखाय का सुदो एसडीएम से कमप्लेन करो जा एसडीएम थानजा थाने बोसर से थानजा habone naikol mokre ne bage tiprasa reng seng nog rok jora thugino jai khlai jagya abni kase yakumu angkha hokku tisha kamini hokku tisha kusuk reng nok amchani MLA SDM thane wo wari wai komung ribo mungsa ngene bage paithago noklau ongkhor laikya o reng nok ni reng seng nai